ایرو سبه لآمده به بشداریا نزدیکی 400 کسی کنفرانسا دامزراندنا پلتفرما نتوی یا کرد تیل دارخستن کنفرانس بارمانجا یک ریزی و یک دنگی آلیین کردستانی یعنی باکور کردستانی هاتیل دارخستن درباره و کنفرانسه دا هفکار ما عبدالسلام آکنجی لآمده لگلمه دماتا خوش به مجارن سرکین و کنفرانسه ده چبن؟ بله وارشین روز باش لعمد کنفرانسا آواکرین پلتفرم نتوی یا کرد بریود چه کنفرانس ده دو روزان دوام بکه دو روزان دا 400 کس ده بشتار ببن ده دمین داوی دا او سرناویان جی فوکوسه یکیتیا کردن که درکتیه پیش او کتی نقاش کرن دو روزان وکه لاینه که سیاسی آلترناتیف اف پلتفرم نتوی تا آواکرین میوانک مهیه که بانو Artuş, ez jwe bepirsim, mamosta roj baş, gelek spas bo ve derfetim. Platforma netewi ya Kurd, çima ev nav? Gelek başa, beri her tişti ez agahiyek bidim guhdarwanan, temaşawanan, li ber derye otelê 25 hevalên me mixabin, heyfû mixabin ji bo ala Kurdistanê hatin binçavkirin, niha polîs birine, هنک هوالین مجی ریگرتنه ناهلین ورم وی کنفرانسه ام وی آگاهی بدن کردستانه یا دویمی جی چما evnaf جبر کو 20 سالن siyaset ektiğime şandın Bakur Kürdistan'e le هین ام دبینن کو ستاتوی که متونه زمان من نفرمیه میلیونا کرد هنه باکور کردستان متروپول ترکیه هین زاروکن ما پرورداهی کردی هل دبیجرن ام هر سال دچن قادا جبو هل بجارتن زمان کردی زمان خو هل دبیجرن اف میناقه که گله کی گرین مخابن 100 سال 21 یا دیمی جی ام دبینن کو چارونوسا کردا هر دم دست ترکایه ام ایدی دبیجن ev qasi em milleteke dewlemendin çar perçeyê Kurdistanê bi heft rengê em dikarin xaniyekê berhev bibin ji ber wê çarenûsa me êdî bila destê me be platforma netewiya Kurd jî bira bibe destpêkek heta niha gelek konferans hatine civîn lê mixabin endamek pêk nehatiye lê vê konferansê hewiya me hemûya gelekê bilind e ez vî jî we bipirsim Keyvan xan خباتن و سیاسی چبن پشتی کو اف شخصی چار مهن اف پلتفرما و ببو هونی چه بکن بله نها از وب بیجم کوملی ما مازسته ام جهنه ناف پلتفرم تجبو زمان کردی جی ام خباتا دکن زازاکی گرمانجی و سوران جبوی هنه کوملین ما دل کرد مازست و کوملین وکی دنجی کرد و کردستانی تی ناف دابن یعنی تشتکی سیاسی نینه زمان کردی تشتکی سیاسی نینه ام دبیجن که تنه کردی آخافتن تیرا کرد و کردستان ناکه خبات جی هوجه اف سیاسی به اف لسر زمان به اف جبو آبوری کرد و کردستانی به ام خانیه که دا بجیبن هم beştarın ve konferansı amaca bu yeki kirin ku kotun dve ku sveroj ev platform weke partiye ki siyasi ve guhare bendevari yanj xebatek ve duwari dahi hebe ve platformu despekrunir paşe bin partiye ki siyasi yanj weke platformuni devam نها دستپکی دا ام چما بونه پلتفرم مگود ام روشه بنیرن لی نها خویای کو ام ببن تفگرکشی برا ملت ما خبات ما یک من ساله که بنیرن که ام دخبتن نا خبتن گروه ام ببن پارتیک سیاسی جی پرسکی داوی هون چما بوانجلو برگا بشتاری وی کنفرانسی بون ev nişaniye Kurdistanê ne ji bo ku rengên me ne pîroza me ne jinên Kurd jî bi cilbergên Kurdî pîrozin li ser min ev meheke pirtûkek ji derxistiye keybaniya mala Musa nav wê jî behsa jinên Kurd û cilbergên Kurdî dikim û min xwest ku li navê xwe ez beşdar bibim ew jî ew pirtûka we û naveroka wê tena serê xwe hêja nûçeyekê gelekî spas konferans devam dike ket konferansê de hene warşim
کرد پرسوان بکم لفراهم کسایتن سر بخواهن پارتین سیاسی و که چافدر او جیجبو در برینا فکر و رمان خواه او شیل ورن کسایتن سر بخواه سیویلین کو پلاتفورم که بویرنگی آواد کن سبیجی ده انجام نمه و کنفرانس در ایدی باوی که فرمی پلاتفورم نتوی یا کرد یه وره رگاندن گلک سپاس هفکارم عبدالسلام آکنجیل آمده الگرمه بود دست خوش